Amakuru azindutse avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubungubu nuko ubungubu drone ndetse na Sukhoi zamaze kuvugutirwa umuti. Kuri ubungubu bamaze kuba bahanura amadrone M23 imaze guhanura amadrone rwose, ndetse rwose bigaragara yuko leta ya Kinshasa ahangaha iri kuruhira ubusa. Kuri ubu rero ibintu bimaze kugira mu uburyo rwose bukomeye cyane. Nze nkubwire uko byifashe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu ibintu bimaze kuba rwose ibindi uraza kubona byinshi cyane. Bimaze kuba bigerwaho kuri ubu ngubu. Drone, reka duhere kuri drone zimaze kuba zihanurwa. Drone rwose zimaze kuba zihanurwa cyane ndaje ndakubwira uko byifashe mu bice bitandukanye. Kuri ubu ngubu M23 yamaze kubona ubwirinzi bwo kuba za drone za CHK ndetse n'indege za Sukhoi ubu ngubu ntizizongera kongera kuvogera ikirere cyayo habe na gatoya. Izi kamikaze M23 ikomeje kuzihanura mu bice bitandukanye. Rero umuvugizi w'umutwe witwaje intwaro wa M23 Liyetona Colonel Wiringoma yatangaje ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro rya Wazalendo biteze ngo kwisubiza ibice M23 yaba yarabambuye, ndetse ngo bisubize ibirindiro byose mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se Kivu y'Amajyepfo. Kuri ubu ngubu M23 yamaze kubona umuti wabo, bavugutira umuti ibakubita umusubirizo ibirukankana aho bari hose. Gusa hari aho bagenda bagongwa n'igikuta cyabo, ariko M23 igakora uko ishoboye kugira ngo irebe uburyo yakwirwanaho. Abarwanya ba M23 rero bamaze iminsi bahanganye cyane, bahanganira n'ingabo za DRC na Wazalendo mu bice bitandukanye biturutse mu bitero by'iri huriro riba ryabagabyeho ku birindiro byabo aho biri hose mu bice. Ihuriro ry'ingabo za DRC zavuze ko bishaka kwambura M23 harimo 4 byo muri Kibati groupement ya Ruberiki muri teritwari ya Warikare. Gusa nyuma y'iminsi 2 byavuzwe ko M23 yabisubiranye. Wazalendo ihungira ahitwa Mimba. Byagenze bite kugira ngo M23 aba bivuga imyato bawazana bivuga imyato ko hari ubice ibafashe? Rero byageze naho mu kwezi gushize Wazalendo itangaza ko yafashe ikibuga cy'indege cya Kavumu, urabyibuka, giherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, kigenzurwa n'abarwanyi ba M23 kuva mu ntangiro za Gashyantare 2025, urabyibuka. Rero uyu muvugizi avuga yuko ubu bamaze kuvugutira umuti rwose izi drone ndetse n'abazikoresha. M23 iratangaza ko ubungubu itangiye kugenda ikubura cyangwa se ikura Wazalendo mu duce dutandukanye. Rero uyu muvugizi wa M23 atangira agaragaza ko kimwe mu byatumye ibice byigarurirwa n'iri huriro bibona umutekano byari byarabuze igihe kinini, ari uko bashyizeho inzego zinyuranye, by'umwihariko iz'umutekano nka polisi ndetse n'igisirikare bakora kinyamwuga. Uwo ni Liyetona Colonel Wiringoma wabivuze. Hanyuma rero kuri ubu ngubu amakuru aherutse gukwirakwizwa ku ruhande ruhanganye n'iri huriro rugizwe na FARDC ndetse n'abafasha iki gisirikare cya leta nka Wazalendo
rwaba ruherutse kugira ibice ngo rwisubiza nk'uko nabikubwiye, ariko Liyetona Koloneli Wiringoma yavuze yuko ibingibi rwose atari byo, yabyamaganiye kure avuga ngo nta nubwo warukwiye kuvuga ko hari aho bafashe, oya nta na santimetero nimwe bigeze bisubiza. Icyo bakomeje ni ibitero byo kurasa buhumyi kandi byibasira abaturage by'umwihariko mu bice bituwemo n'abaturage benshi. Nguko amakuru agenda avugwa mu bijyanye n'ibitero FARDC n'abambari babo bakomeje kugaba ku bakongomani bo mu muryango w'abanyamurenge batuye muri Minembwe ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo hose. Wiringoma yavuze ko babyamagana cyane bivuye inyuma, by'umwihariko ko bavuga ko banenga leta ikomeje kugaba ibitero ku baturage. Ati ikibazo cya Minembwe kirakomeye cyane kurusha uko abantu bose babisobanura, cyari gikwiye guhangayikisha Kongo, abakongomani cyase bose n'ikiremwa muntu muri rusange, kubona bashyira abaturage mu kato bakabuzwa uburenganzira bwabo kugenda ngo bagere uko bashaka cyase ku byo kurya aho byabiri ndetse n'ibyo kunywa, ntibabasha kugira ku byo bakenera by'ingenzi. Mu by'ukuri abantu bose bari bakwiye kugira icyo bakora kugira ngo batabare bariya bantu. Rero Wiringoma yasabye umuryango mpuzamahanga kugira icyo wakora kuri iki kibazo cy'abanyamurenge bakomeje kukandamizwa n'ubutegetsi bw'iki gihugu. Rero Uburundi nibwo buri hariya buvuga yuko ngo bwafunze inzira kugira ngo abaturage batinjirirwamo cyase ngo batinjirirwa n'umwanzi mu baturage, bigatuma bashobora kuba batakaza ibice bafite bya Uvira. Gusa bavuga yuko ngo mu bindi bice abantu bagenda ngo Minembwe ngo impamvu bagiye mu mihanda bakigaragambya ngari kubera yuko ngo babwiwe bagiriwe inama yo kwigaragambya ngo bamagane leta y'u Burundi. Aravuga uyu ni umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, ni Brigadier General Baratuza, niwe wabivuze avuga yuko ngo mu bindi bice ngo bagenda rwose ngo mubaze abo babanye ngo aho igisirikare cy'u Burundi kiri ngo babanye neza. Uko bagenda babisobanura bavuga bati rwose igisirikare cy'u Burundi kibanye neza n'abaturage bamwe na bamwe mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, ariko kandi bigaragara yuko aba Barundi bakomeje kuba bahangayikisha abaturage mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Amakuru agenda avugwa y'imirwano hirya no hino, nubwo ibyidoha byananiranye, gusa amakuru agenda avugwa yuko ibitero byabaye ibindi rwose ni ibindi byose. Hanyuma rero hari ibitero bigenda bigabwa mu bice bitandukanye, ngiye kukubwira kuva ku munsi w'ejo ndetse n'iminsi yawubanjirije, ibitero byagiye bikomeye cyane. Ejo kuwa gatatu ku itariki 12 imirwano yavuzwe hagati ya M23 ndetse na Wazalendo yavuzwe umunsi wose, isasu ritava ku muryango mu bice bya Mikeno, Kinigira, Ruke, Murema ndetse na Ntete Imasisi. Havuzwe imirwano mu buryo rwose ngo bukomeye cyane. Ni imirwano yakurikiye iyo ku munsi wo kuwa kabiri ku itariki 11 abwo amabombe rwose yagwaga ahagana saa 8 z'ijoro mu bice ngo M23 irimo rwose mu bice bya Masisi, aho bivugwa yuko rwose M23 nayo ikomeje kwirwanaho kubera ibitero byinshi bya leta ya Kinshasa nabo bafatanyije.
ibitero muri Rucuru birakomeje aho M23 ikomeje kugenda isukura ikora icyo bita operation zo gusukura ikura FDLR mu bice bitandukanye ndetse na Wazalendo bigize akaraha kajyahe muri Rucuru gusa ubu bamaze guhungira mu bice hano bya Nyiragongo urumva rero ko M23 ifite akazi ko kugenda ikura mu bice byinshi cyane ibice byinshi ari bice byavuzwe ngo Nyabiteja aho bagenda bakubura muri Kihondo grupoma Kihondo muri Bwito shefiri ya Bwito aho M23 igenda ikura yaba FDLR ndetse na Wazalendo muri ibyo bice muri Kivu y'Amajyepfo ubu ngubu tuvugana rwose bararebana ingwe ni nkuko wabona ipusi n'imbeba birebana bishaka gusumirana ubukuru ubu ngubu rwose Wazalendo nayo iravuga ngo rwose ngo nta uzadukura mu bice bya Kivu y'Amajyepfo cyane mu bice bya Uvira ivuga ngo nta uzigera dukuramo ngo tuzahangana mpaka gusa twirwaneho na M23 bakomeje kugenda baryamira amajanja bavuga bati umunsi washatse kuzana ibintu byinshi tuzahangana n'abandi nabo bati namwe tuzahangana mbese ubu tuvugana ibintu nibibazo kuva ubu tuvugana ejo narabikubwiye mu kiganiro nakubwiye yuko ukuri ubu ngubu tariki yo gusinya amasezerano ya Washington amasezerano areba u Rwanda na DRC tariki yamaze gushyirwa ku mugaragaro ko ari tariki 21 z'ukwezi kwa 11 2025 gusa ngubwire ngo nanone ibisigisigi by'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma bikomeje kuba ibintu byinshi cyane uko wumva Ubufaransa bwavuze ngo kigomba gufungurwa vuba ndetse ariko ngo bino bikajya mu biganiro by'Doha kuri ubu ngubu situation y'ikibazo cy'indege cyawe gufungura ikibuga cy'indege ntago yoroshye. Patrick Muyaya Ministre wa Communication ndetse rwose akaba umuvugizi wa guverinoma avuga yuko iki kibazo yakivugiye kuri TV 5 Monde kwa kabiri nibwo yabivuze rwose avuga yuko ngo iki ntago ari ikibazo cy'u Rwanda ngo rwose ngo ni ikibazo cya guverinoma ya DRC ngo turi twenyine nitwe tugomba ngo gufungura kino kibuga cy'indege ngo ntago ikibuga cy'indege kirebwa n'ibindi bihugu ariko kandi igihugu cy'u Rwanda ntago kiri muri ibi bintu nuko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kwishyiramo igihugu cy'u Rwanda gusa rero ikibuga cy'indege M23 yaravuze ngo niba ari abagabo niba Tshisekedi ari umugabo yiyumva azaze ayifungure rero nguko uko bimeze niko bimeze mu bice bitandukanye ndagenda nkugezaho update z'uko bimeze gusa isasu ntago rijya riva ku muryango mu bice bya Masisi ndetse ndaza kukubwira mu bice bya Warikare uko byifashe ngenda nguha update z'uko byifashe ndetse muri Kivu y'Amajyepfo nkubwira ngo se Uburundi bwifashe bute muri iki kibazo Uburundi buri he buzabihomberamo cyangwa se bazaburekera Uvira gusa bivugwa yuko P5 yamaze kugera muri biriya bice bya Uvira niyo mpamvu Burundi bushobora kuzahombera muri iki kibazo kubera yuko habaye isibaniro ry'imitwe yitwaje intwaro niba utarakora subscribe ikore ariko kandi niba bamaze kuyikora ahanga rwose ndagushimiye kuko nabyo byaba ari ibintu byiza cyane kuko ni by'agaciro niyo nkunga rwose twagusaba kugira ngo tubone rwose natwe uko twazamuka MONUSCO iravuga yuko ngo yamaze kugeza abarwanyi ba FDLR abarwanyi ngo barindwi bari mu mutwe wa FDLR ni MONUSCO bivuga ndetse rwose urumva ngo bishimiye kugera mu gihugu niko MONUSCO yabitangaje kuva icyo gihe bitangaza ntago ndamenya neza rwose
u Rwanda cyo rubivuga kuko nta kintu baratangaza. Ntabwo ndabona kote y'u Rwanda ngo twumve ikitangaza kuko niba aba barwanyi barageze mu Rwanda bivuga yuko ngo yagejeje abantu 49 muri iki gihugu cy'u Rwanda ngo barimo abarwanyi ba FDLR barindwi. Ntabwo wamenya ngo nabiri hepeti, ntiwamenya ngo ni bantu ki, gusa nuko bitangazwa. Gusa ndaza kujyana nkukurikiranira amakuru, narindi makukubwira ngo niba utarakora subscribe umbabaruriye ukore kuko niyo nkunga yonyine nabona wadutera. Udukandire like, uduhe rwose like, udukunde, natwe tujye tukugezaho amakuru meza cyane.